YITA YESU MUBUZIBA TUZIMBE concert. YITA YESU. Kino kyakutokotana sikisanikire ng'abasoma Salasero Mwaga ne Favour Sempuma nga batuyimbira live mu concert ejjudde omwoyo omutukuvu wamma mutukakase. My name is Favour Sempuma. And my name is Salasero Mwaga. We are here to invite you to a great concert. It is called YITA YESU MUBUZIBA TUZIMBE concert. Yes. This YITA YESU MUBUZIBA concert is to fundraise for the building of United Christian Center Cathedral. Kusanya 27 November omwaka guno awo ku UCC Kasubi. Kati yangu wagula tiketi yo ku mitwalo 2, ku mitwalo 5, ku mitwalo 10, ku mitwalo 2, ku mitwalo 5 ne ku kakadde. Bali kunyoka bayimbi banchi mikono gyabwe nga bakulembedde Justin Nabosa, Joseph Ngoma, Joseph Segawa, Pina Habati, Line Lubega n'abalala. Tosuwa YITA YESU MUBUZIBA TUZIMBE live concert. Bino bikutusibwako Inaman Ministries, Steva Christian High School, Sango Stationaries, Jingo Electronics, Genuine Estates, ne 175 Inaman FM.